i-formation ye-Richards Bay, so i-Richards Bay i-approach le game ngo-4-1-4-1. So bekufike kube i-defense kube uSikhakhane, uZulu, uMcineka, then i-holding midfielder bekuMthetho. Then ama-attacking midfield bekuSanele Barnes lo, I believe lo Stellenbosch. Yeah, then bese kuba uMthembu, uZikhali, uGumede. Then bese bestriker nguMahali. So ilokhunje formation yabo ilokhunje ikwazile ukuthi ibe solid block. While ama midfielder uSanele Barnes noGumede noZikhali kancane bephusha high bezama exploit ama channels. Then yafika ke iKaizer Fish ngapha yashaya i-4-2-3-1. Goalkeeper I think uyena nje iplayer edlale kakhulu le Chiefs. Ubuvuma i-defense bekufika kuba uSolomons, uMakhati bese kuba uCross Oduma. Yeah, lo to cross ibhola ethi uyalikhipha wa cross. Bese kuba uNkanyiso Shinga. Midfield beku ulomjida lo ubuyile uMthetho. Then bese kuba uMabuye. Attacking lo mfana lo i-sensation uvele by. Bese kuba uCheese. Then bese kuba uSirene. Then i-striker